وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa man wala. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Bapak-bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita masih dapat melanjutkan kembali tilawatul Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat serta karunia kepada kita, diberikan keberkahan bagaimana sabda Rasul, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan dengan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita semua mendapatkan keberkahan. Amin. Amin. Sama ya, kita mempelajari daripada ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, yang mana Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, ilaika mubarakun, yang berkah. Al-Qurannya adalah keberkahan. Yang kedua adalah doa Nabi di pagi hari adalah keberkahan. Jadi kita mendapatkan dua keberkahan. Yang satu adalah karena Al-Quran, yang satu karena doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu mudah-mudahan dengan keberkahan ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita, baik di segala urusan dunia kita maupun akhirat kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna tuqan wa hudan wa qana'a rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke ayat 225 228 insyaallah, surat Al-Baqarah. Silakan dibuka yang membawa Al-Quran. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم. Silakan. لا يؤاخذكم الله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. Silakan. ولكن يؤاخذكم
قلوبكم والله غفور حليم. والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. Silakan. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Silakan. فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Silakan. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. Silakan. ولا يحل لهن أن يكتمون ما خلق الله في أرحامهن. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. Silakan. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. Silakan. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم. طيب بارك الله Pak Kris silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'ahidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'ahizukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashur fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Baik, lamnya jangan terlalu panjang, Pak. At-talaqa fa innallah wa in azamut talaqa fa inna. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Baik. Wal mutallaqatu yatarabbusna bi Yatarabbasna. wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna an ya'tumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Baik, barakallah. Berikutnya Pak Asrizal, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم
ولكن يؤاخذكم Ditahan lagi idghamnya, Pak. Idgham bi gunnah. Walakin yu'akhidukum. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور عليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن Fi arhamihin. Di gunnahnya jangan hilang. Oh ya. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن Hin tidak, haknya jangan dipanjangkan. Jadi langsung dimasukkan saja ke huruf nun. Fi arhamihin. Hin, tidak hin. Ya. Haknya tidak panjang. Jadi langsung masuk. في أرحامهن Ya. إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا Islaha. Tarik nafas dulu. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا Baik. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله. Baik, barakallahu fiik. Baik, berikutnya Bu Wiwit, silakan Bu. Pak, lagi belajar pelan-pelan ya Pak. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ta'awud saja, Bu. Ta'awud saja, ta'awud. A'udzu billah. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'ahidikumullahu
kumullahu billah Billah. bilah wifi ai manikum Ya. walakiyu ahidukum. Ditahan di situ, nun sukun bertemu dengan ya. Walakin yu'akhidukum. Walakiyu ahidukum. Yu-nya tidak dipanjangkan, tapi ketika nun sukun masuk ke ya, walakin yu-nya pendek. Walakin ya itu yang dipanjangkan. Walakiyu ahidukum. Ya. Bima kasabat kulubukum. Baik. Kasabat qulub. Kasabat kulubukum. Baik. Wallahu ghafurun halim. Baik. Lilladzina yu'luna min nisaihim basu arbati Ashhur. Baik. Tarabbusu. Yang tadi bukan tarabbasu tapi tarabbusu ya. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Silakan. Dari Pendek. basu Tarabbusu. busu arbati Masuk ke huruf. Baik. ashur. Ya. Lanjut. Fa in innallahi ghafurur rahim. Fa yang pertama itu apa? Yang kedua ya fa yang itu 4 harokat atau 5 harokat? Dibaca agak panjang. Fa u-nya 2 harokat. Fa innallah. Diulang lagi. Fa u-nya 2 harokat. Fa inna. Innallahi ghafurur rahim. Fa innallaha
Ha, bukan hi tapi ha. Kurang teliti. Fa Inna innallaha ghafurur rahim. Tayyib, barakallahu fiik. Cukup dulu, Bu. Tayyib, nggak apa-apa. Pelan-pelan nggak apa-apa, insyaallah. Nanti kita apa namanya? Insyaallah bisa lancar, Bu, ya. Ulang-ulang. Insyaallah. Ya, pelan-pelan saja nggak apa-apa. 1-2 ayat nggak apa-apa. Baik, insyaallah. Tayyib, barakallah. Nanti kita tambah latihan ya, Bu, ya. Nanti kita tambahkan, mungkin dibuat di rumah. Apa namanya? Nanti Ya, Ustaz. Terus insyaallah bisa. Baik, barakallah. Berikutnya Pak Yuliadi, silakan, Pak. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. Tarabbusu arba'ati. Langsung, jangan ditahan. للذين يعلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن agak cepat. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا تحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Baik, barakallah. Wafiq barakallahu Ustaz, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam.
Bu Farida, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna ayyak ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir ahaqqa biraddihinna fi وبعولتهن أحق biraddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walir rijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Baik, barakallahu fikum. Baik, berikutnya Syekh Ahmad Firdaus, tafadhal. Syukran Ustaz. Afwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. Hati-hati. Arba'ati. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن
بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Baik, barakallahu fikum. Baik, berikutnya kita coba ilmu tajwid ya. Tajwidnya nanti silakan disebutkan apa hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا يؤاخذكم الله باللغو في apa itu? طبيعي في طبيعي مad طبيعي طبيعي في panjang ya. berapa harakat itu? Fi empat. Mad jais. Mad jais. Kenapa mad jais? Panjang 4 harakat, 5 harakat. Dibaca panjang 4 harakat. Ya, dibaca panjang 4 harakat. Kemudian kenapa disebut mad jais? Kenapa bukan mad wajib? Karena Akhir kalimat. Karena hamzah berada di dalam 2 kata. Oh, aiman. Jangan lupa. Fi 1, aiman itu 1 kata. Jadi 2 ya. Baik, berikutnya. Walakin apa itu? Idgham. Apa? Nah, idgham bi Idgham bi gunnah. Baik, barakallahu fiik. Walakin yu'akhidhukum bima apa itu? Gamimi. Ikhfa apa? Safawi. Ikhfa syafawi. Hukum mim sukun ya. Ingat-ingat. Mim ketemu dengan ba. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Ghafurun apa itu? Izhar. Izhar. Halim. Apa? طبيعي. Mad arid. Mad arid. Mad arid lis Sukun. sukun. Baik. Berikutnya.
lilladzina yu'luna min apa itu? Nisa. Min apa hukumnya? Idgham. Idgham apa? Bigunna. Idgham bi gunnah. Baik. Min nisaihim. Saihim apa itu? Jais. Min nisaihim. Apa itu? Mat jais mun mat wajib ya. Jais atau wajib? Mat wajib. Baik. Kenapa mad wajib? Karena dalam satu kalimat. Baik. Nisaun itu satu ya. Satu. Jadi mad wajib. Min nisaihim tarabbasu arba'ati ashhurin fa apa itu? Ikfa. Ikhfa. Fa in fa'u apa itu? Fa'u Mat wajib. Fa'u. Tayyib, mad wajib. Berikutnya. Fa innallaha ghafurur rahim. Ghafurur rahim apa itu? Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Tayyib, barakallah. Wa in azamu izhar. Wa in azamu talaq. Azamu talaq apa itu? Lam syamsiyah. Lam syamsiyah. At-talaq fa inna Allah fa inna Gunnah. gunnah fa inna Allah sami'un alim. Sami'un apa itu? Izhar. Nah, berikutnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi Ikfa. Ifa. anfusihinna thalathata quru'. Baik, ini apa? Mat wajib. Mat wajib. Baik, kenapa bukan mad arid? Karena masih dalam satu kalimat. Baik, ini kalau kita berhentikan thalathata quru', maka hukumnya mad Mat arid. Mat wajib. Baik, mad wajib ya. Sebetulnya kalau apa namanya kita lihat ini bisa juga dinamakan dengan mad Arid. arid li sukun. Mad arid. Tapi kenapa yang didahulukan mad wajib? Karena kalimatnya Ustaz. Taib, jadi ada yang namanya mad itu maratibul mad ya. Jadi ada urutan mad yang paling kuat ya, yang paling kuat. Maka ketika terdapat dua hukum, misalkan ini bisa mad wajib atau mad arid, maka mana yang paling kuat? Yang paling kuat adalah mad wajibnya. Ya, mad wajibnya yang diambil seperti itu. Taib, barakallahu fiik. Berikutnya wala yahillu lahunna an yaktumna. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Ma khalaqallahu fi arhamihin. Mat jais. Jais. Mad jaiz. Taib.
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا Izhar. إظهار إن أرادوا إصلاحا إصلاح apa itu? Jais. Mad jais. Islaha ha Sudah. apa? Mat asli. Islaha ha-nya. Islaha. Apa itu? Mad? Tabi'i. Mad. Namanya mad. Iwad. Tiwat. Baik. Iwan. Apabila terdapat apa? Tanwin yang diperhentikan kemudian dibaca satu jadi ha. Tidak han tapi ha. Islaha. Ya, kemudian rahima. Syakura, ya itu maka itu dinamakan dengan mad iwad. Baik, berikutnya walahunna mislu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf apa itu? Qamariyah. Qamari. Baik, lam qamari. Walirrijali 'alaihinna darajatu apa itu? Idgham. Idgham Bigunnah. Bigunnah. Wallahu azizun. Izhar. Baik, barakallahu fikum. Nah, sudah agak terbiasa ya. Mudah-mudahan nanti ya kita terus perlancar dulu sampai nanti betul-betul sudah lancar. Insyaallah nanti kita bahas yang lain insyaallah. Baik, barakallah, barangkali sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Baik, kita cukupkan kalau tidak ada. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.